all India Master Roll Workers and Labor Union bakanthop lang ik all Meghalaya Master Roll Workers and Labor Union ka arf artrek naiwi ang arjapsan kala penlong ik jingalang na benta borok ginong tray Master Roll nalo ki casual worker menyekran halor ki matching dawa ki bla sateng jungki Hakani jingalang madan malki lawan meni shembanta rik spangut ki Master Roll ki bana keleng ke jela haga bagi la emerging bot or ki mat ki bedai kum ke jing bom pentri kam ki floor rate ke jing ICT maternity leave nalo ki wei pat ki mat bakongsan Hakani ke jingalang ki la shembe ka rai ban IT dek city show mentri rang ba ka jela konrat ki sangma balada ki jing dawa kim orlong ashwa ke spotrek unopra arjapsan nagalyang ka union ka shem na ka rai ban penlong jing ki Hakani ka sngi nagalyang ka union ka shemru ka rai ban thauno da ka joint action committee Long live Masaro! Amslam Masaro! Amslam Masaro! Amslam Masaro! Pagigwa yang kain kebagi kuah bagi dawa bahasa kawai kumaida mat pham dai iba koret pemene yang bagi ibu ekipito government bagi ketik kami ki mat bagi dawa swak putrik tidak ada putrik kam swak putrik berinayo kata masjid ada Yimyo apat yang kata ka swak putrik asai baru hangni yang ikloy punya pitmit Christmas pat hante ketiap Halo, kata ka jingkwa jubab ka pa. Kata gimyo swak putrik atau ikloy begini pitmit Christmas po matsit ketiap kloy kata ka dai gidi menjul nafihi kata kwa balo so kata gimyo putrik buat pitmit Christmas pat mangi mat ketiap Bayakan ni insino agarai. Kumno piperkat. Pipediang ne baga sarkar lang baga labor kiyang ba kamarba kador jong marba margi kalahir hay wahan. Pipediang ne Sisian pipediang lam pipediang. Te halor kane ngindawa ya ka sarkar lang ba chief minister ban pentrai kam ya ka VDA ban ka floor rate nado speak Oktober arajara pulai ka floor rate sisen sansnam ban ka VDA arsen sisnam ban ka ne speak Oktober kadai pentrai kam ha kine higisni himanjur nam wa rakti sing bahayang kewa manjur sabayang Bansong Thai Governor Arajar Khandai Hangto ka por la ai ka order baka personal department commission secretary kom army suchiang kala ula ai ka jimonjur ba kinong try masterol casual worker kitran sarkar bat kiwai kidai bansong Thai Hapo jong snem re pausan snem ta halor kane ni na kaliang jong ki tarwa pi tapi pediang ni kane ka jeng taru jeng manjur dog governor ne pin pediang ya kasan pras nem ba ai ki officers ne ha ka jong governor na jong officers to governor tengin insime ka rai bagin ong ya ka government Bang Governor, ulang ay jeng manjur bagin siyang time representative, pantray kamhok, ya gani na marka day ka ay, si Sin bala ay manjur ng Governor. Paliang mo? Tinang tapat, kapoy sa kabanta jong ka maternity, ban ka paternity, kini kaday ba, kibayo kulong, kiday ban yo syuti, namakin yo ay bunyi kun, ban paternity usan rang ladilok ang kurim jong uyo kun iday ban yo syuti khat san sngin na si banai ban riban sumari kulong ban zero ya kabay nong sngi kabay tray bala halor kani ngin karpani ka sarkar yo chief minister ba pantray ka mardor ya kani ka maternity leave nakabanta nreu banay ban yo song ban sumari kulong kumno biar sim naray Himanjur ban pedawai kata? Yang kiba manjur. Mentah 4 kilom kepa 4 kilom kwe kira kuah benda syuti.
kha khalung ma ta khamlai sibon haji gadai bat ka RTE maka sorry ka Employee Provident Fund EPF kane gadai ka hok ka jongi katkum ka jing tha na kata gaan jong EPF Regional Officers Commissionerate jong office kepada Shillong ula ai jing tho jo Chief Secretary jong ka Sarkar Jilla badai ban pentrai mardor kerki no ya kane ka EPF syabaro ginong trai masterol bad ki casual workers halor kane ngitarwa phi ki masterol kepada hang ni Bapi manjur ne em baga EPF kadai bantrai kam ka Sarkar Jilla hangi ki masterol himanjur ne em to play sibun te ki rayo ikini ki rai ki bangila sementa telangdon ki bangi klet siya bahapan ai ka penkan mau Ilasim karai ke Florida, VDA, bangin song time reference nem, katungkum governor, nam tapat EPF, bangin yo, katung kajing batay jong gaan, nam tapat ka maternity paternity leave bangin yo, bangin song, nam tamanta kadai ka McLear Regular Casual Workers Scheme 1996. Yung cabinet, hajing alam jong Chief Minister Conrad Sangma. Ban Konhon Menteri kala ay manjur ban pentrai kam ya ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996 kabalongan ban kilakan tay yang kata ka jing batay na kita ka ministerial staff usnem arjar khanyaw halor gani ngi nagalyang ka jongi ikarpad yung Chief Minister ba tray kam hok ya kani ka RCW ya gitu gibra atray si Peus nem shaneng daiban bentray kam hok mardon namar ngila ap nado kaknai spa kandai bentray wala long ay mentala palat jika ar pandal kan jo lai Peus nem bentray kam hok nano di Desember ti pediang nam pediang ka te kebakut nagaliang kajongi ngitarwa Bagin ay jing tho siya ka Sarkar Jilla, siya Chief Minister. Hagajo ka por bapay iya ka personal, hagajo ka por bapay iya ka finance. Baya ka ni, ngin ay daga ultimatum, ni ngin ay hado ka siya trik ni ubanay December. Usnem arjal arfusan. Paday ban pentray kam no mardor, ya kini gihukum. Kibaga Sarkar Jillahi kabapenmi pentrai kam no mardor hapo kasipau tarik jong ni benai Desember arhajar arpusan hipediang na pediang ladia ka Sarkar Jilla kanam pentrai kam ya ka ne ka jingkar pat ka jongi hapo kasipau tarik Desember arhajar arpusan kapeni ba kapenbor yang i bangin sedang dagi waipat kilan kibanyakhi lada gidai bangin song bangin sange traikam lada gidai ban wan sa Shillong ne gidai ban pelong ka jingyakhi haki district headquarters jong ka Jilla barok gawai ngin sedang banyakhi hadin ka 12 December 2000 kumno pisngaw te ngikaraman Bo Chief Minister Conrad Sangma, kemudian kemensim ban isnay, ban yarap ya kinong trimasterol, ki asa, ki aganwadi, ki helpers, kinong kiwaipat kinong tribal kemula pan ida ka kam ho arjar khatpra, ban penkil kabay nong singi, ki Carmen ro, menta kajikar pat kajongi, haden kinegi haswa ka 10 Desember ajar san, un penti sisa daga kam. Workers Union, but all Jaintia Masterol Workers and Labor Union, but kiwai pat kinong yalam, jong kiwai pat ki department,
Bahkan don kani ka Joint Action Committee jong ki Master Roll Workers Union. Kani kan simti no do mentagas ni. Banlay pelong ya kajing yalang siya baro ki district headquarters. Kin ay kajing tho siya Chief Minister hakine kisngi banwan. Nakabanta banbo ya kani kajing karpar ko jongi how Chief Minister. Kumno bisga holor kani himanjur na mengindon ka Joint Action Committee. Ha? Kita sedin biasnya manjur. To, ila manjur ban traikam bandan ka Joint Action Committee jong ki Master Roll Workers Union. Kani ka union, kani ka committee, kan traikam nado menta gasni. Bat kan kut ka traikam jong ka hagalay huway tarik ubanay March 2000 reu. Biang lang biang. Hagani ki banay. Ito ki dawa ki pagila ray nang ni. Kinday ki mat ki bakani ka committee. Kan peni ka bor bar kan peni ki boy ki budia ka jong ki. Kinwat kilat kilanti ban penor lang da ka bangin ya tray rangka baru Chief Minister. Bat ke sarkar jela, bat ke officers baro. Biang nam biang. To. Saya kini ngila tarwa ya kinong kitkam. Ngin tarwa api. Ngin patjit ring isu tarwa. Kini kinong kitkam panyalam ya kane ka Joint Action Committee. Jong ki Master Workers Union. Ban penorlong ini kajing dawa ka jongi. Ngi nagaliang ka jongi, ngi tarwa ya ikong dayo 1P akai. Ibada agents secretary jong all Jaintia Master Workers Labor Union ba in long i chairperson jong gane ka committee. Kumno bias nga walor gane. Biang. To, pilay piliang ya kong dayo 1P akai ba in long i chairperson agents secretary jong i. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.